Lakhipur online putok saba me gitang konumdoi irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada marui papao. Koko mina kaukiba general strike na jiribam dasu masigi mami chawna takre. Mitei mayek na mahi tambagi matangda khanakre academic resource group semkre. Bharat ki sagnai rabi aibi Banu Mustak International Booker Prize pangkre. Malem ki thakta Bharat na terrorism ki mayokta campaign hodokre. Washington DC da Israel ki embassy ki staff ani kaptan hatkre amasung Google I/O lisingani ka kunmanga da Google ki anoba AI amasung technology sing lauthokre. Haujik mapung oba pang tabirase. Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Manipur da pung nipunipan ki general strike lauthoki bagi manung channa Jiribam district asu general strike asigi mami chawna takre. Masina maram oraga Jiribam district ki manung da leiba maroi ba kaithel sing potpham pham kidre dukan sing thonglo nakhi Jiribam ki passenger service lab nakhi mahiloisang sing bank sing lenga ki office sing su hanagum office kana bagi changdagi nem ki haire pamdaba thodok sing thoktanana bagi mafam da Jiribam district police personnel sing amadi central force sing na ngak senduna leiki general strike asibu sawalladuna Jiribam da leiba CSO amadi maira paibi sing thoktuna sarujaki general strike ki matang da kokomi Jiribam ki ko convener senjam sainikna paumi sing da haiki bada Manipur ki ukhul da pangthokpa Sirolili festival yawba chatkiba paumi sing da central force sing na yamna phajadaba mawng da tawkiba adugi matang da kokomina lauthokiba pungnipuni pan gi oiba general strike adubu sawgatuna Jiribam district asidasu santi oina general strike asi pangthokli masida miyamna angamba mateng pangbiyo haina mahangna phongdokki Nan akogi DIPR na silaga sarkar hai tare sarkar na silaga ukul da Sirolili festival yob chakkiba akogi paumi sing gari da hai tare akogi lambi da akogi central force sing na army sing na akogi gari da thatlaga Manipur MN thaba na saba yaroi Manipur thaba ka roji station ka roji muthapiu adu ragadi chatpa yani haibagi adugumba akogi yamna chapataba hai tare sarkar ki yamna chapataba fajadaba thongdubu sawgotpoina ngasi Manipur pumbagi akoina ban kauriba sida akoi Jiribam da su asigi bante akoi Jiribam praja na su apun phana sawgali haibte akoi Jiribam praja da Manipur praja da akoi Jiribam ki maikegi haigad akoi ngasi pangthokariba ban asi akoi yamna akoigi yam shanti ba yamna peace oiba akoigi disturb me kano akoigi gari thubai ko drive tawbidana ba akoi praja na su appeal tawjeri aduga akoigi akoi ngasi jirigi kokomi Jiribam plaza sinjariba ban asi akoigi Jiribam gi leiba asi akoigi leiba akoigi taminariba akoi putibangna masi akoigi tawdeba isagi tholangni haibadu khallaga ban asi bom phana chogotpi hoidana kokomi Jiribam gi maikegi appeal tawjeri myam Ngarang me gi tang kunithoi sagol sen numita Manipuri Sahitya Parishad ki maru sanglen silchar da Cachar district committee ki emergency mifam ama phamduna mitei mayek na mahi tambagi matang da khanakre Cachar district committee ki president Y Propulona mifam apoiraga pangthoki ba mifam aduda branch sing gi mihut sing amadi CEC gi mihut sing sarujaki mifam da academic resource sub committee amasu semki Subject Domain Expert Taranitho Yauna Mihut Kuntramathoi na semba Academic Resource Subcommittee asina Cachar District Committee gi manung da leiba Manipuri mahiroi amadi naharol singbo awang bathakta angamba mateng pinanaba pandam thamli mifam asida Dr. Soibam Haridas S. Subankar M. Ngoba N. Rajen Dr. K.H. Dhiren L. Champalal K. Karunamurti Mishra A. Bikramjit T. Debasis L. Dorendrajit Konsam Hemanta Priyodhaja W. Somor Luang Brajamani Nongthomam Dhiren na chingba miyoi singna marolba wafam kaya thambiki Academic Resource Subcommittee asina lamjingduna mahisang singi awada pajing sinabagi thorang athuba matamda lokhananaba mifam asida amatoi na phongdoknaki Tripura Rabindra Parishad na sinduna laikhidraba saknairaba Rajkumar Jitendrajit Takhelamam Atul Ranjan Datta amasung Sanjita Khatunda Shraddhanjali katpagi thoramama megi tang kunmathoi jumsakaisha numita
दक्षिणी गृहदा पांथोखरे श्रद्धांजलि कटपगी थौरमदुदा मरुइना W बीर मंगोल डॉक्टर बीथिका चौधरी डॉक्टर अरिंदम सुभाष दास अमसुंग AK अमरजितना लेखिदब सिंगी पुंसी अमदी मखोगी थौदांगी मरमदा वांगांखी हाइना अगरतलादगी फंगबा पाव अमदा हाइरे नागांव जिला की होइबोरगांव रेल स्टेशन जाउना लेबाक असिगी तोंगान तोंगानबा राज्य सिंगदा अमृत स्टेशन चामगा सुबना अहुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगारांग बीकानेरदगी वर्चुअल ओइबा मओंगदा संगाख्रे थौरम असिगा मरी लेनना होइबोरगांव अमृत स्टेशन दा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने सिनकिबा थौरमदा राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यना चीफ गेस्ट ओना सरुक जाखी अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट की मखादा सेमकिबा यामना लीरबा स्टेशन असी हौजिक्ति पैसेंजर सिंगी ख्वाइदगी खुदोंचाबा स्टेशन अमा ओइरगनी हाइरी पनबा जाय अमृत स्टेशन सिंग असिदा पैसेंजर सिंगी दमक तोंगान तोंगानबा खुदोंचाबा सिंग हक्सांगी फिबम मिमानद्रबा सिंगी दमक खुदोंचाबा सिंग लोइनाना लेमना वाईफाई फंगनबगा लोइनाना स्टेशन सिंग असिदा शॉपिंग मॉल की थौरांगसु तौरे भारत की ममिंग लेरबा AEB लॉयर अमदी एक्टिविस्ट बानु मुस्ताक मालेम की थाकता इकाई खुमनरबा साहित्य की मना इंटरनेशनल बुकर प्राइज फंखरे महाकना मनासी महाकी कन्नड़ लोन द इकिबा लाइरिक हार्ट लेम की दमक फंखी बने वारी मचा तरानिथो यावबा लाइरिक असी इंग्लिश दा दीपा भासी न हंदोकी बने कर्नाटक की ABSC की माइपाकपा सिना भारत मचा पुमनमक्ता चौथोकसबा मपोकल्ले राज्यदा हौकिबा निमित खरनी असिदा नोंग लेप्तना चुबना मरम ओइरगा तुरेल सिंगी सिंगी माइ हेनगलगले अयिंगा सालुसंगी पाव मतुंगिना राज्यगी मफम मफमदा मखाताना नोंग चुखिगनी हाइरे अदुगा निमित हुमनी मरिनी असिगी मनुंगदा अवांग नोंपोक लमदमदा साउथ वेस्ट मॉनसून चंगलकनी हाइना अयिंगा सालुसंगना लाउथोखरे राज्य सरकार ना नोंगी मतम लाकपा सिदा मीटिंग थमदना इचावगी ममांगदा सेम साबा ओइना लुपा करोड़ चामा सेंक्शन तौखरे नाकल अमरोमदा श्रीभूमि जिलादा हौकिबा नुमिदांगदा नोंग कन्ना चुबना मरम ओइरगा शहर की सोरोक कुदिंगमक इसिंग तुंगदुना लैख्रे टेरोरिज्म की मायोक्ता भारत ना जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लै हाइबा वाफम मालेमदा खंगहननबा अमसुंग पाकिस्तान ना टेरोरिज्म दा मतेंग पांगलिबादु उन्ननबगी तमक भारत ना मालेम सिनबा थुंगना कैंपेन हौदोखरे कैंपेन असिगी सरुक अमा ओइना ngarang DMK की MP कानिमाजी करुणानिधिना लुचिंगबा अहुमसुबा पार्टी पुंबगी ओइबा डेलीगेशन अमा लेबाक मापंदा चटनबा थोखरे कांगलुबसिना स्पेन ग्रीस स्लोवेनिया लाटविया अमसुंग रशियाना चिंगबा लेबाक सिंगदा चतुना भारत की वाखलोन फोंगदोगलुगनी मसिगी ममांगदा अतोपा पार्टी पुंबगी ओइबा डेलीगेशन अनि इंडोनेशिया मलेशिया खा कोरिया जापान अमसुंग सिंगापुर की दमा खोंगसान की डेलीगेशन सिंह असिना भारत ना ऑपरेशन सिंदूर की खुतांग फंखिबा माइपाकबा सिंह अमसुंग टेरोरिज्म मुथनबगी दमक लौखटखिबा खोंथांग सिंगी मरमदा मालेम की लुचिंगबा सिंगदा खंगनगनी हाइरे अमेरिका की वाशिंगटन DC दा ngarang numitang wairomda इजराइल की एम्बासी की स्टाफ अनि मियाम मांगदा कापतन हाटख्रे थौदोकसी ममिंग लेरबा कैपिटल ज्यूस म्यूजियम की मनाक्ता थोखिबनी हाइरे पावासिना मरम ओइरगा इजराइल अमसुंग अमेरिका अनि की मरक्ता उंखनबा थोखरे हौजिक फावबदा कनाना करिगी दमक मखोय अनि बुहाटपनो हाइबगी मतंगदा तंगदांगबा पाव फंगदरे अमसुंग पुलिस न मफम अदु क्वेश्चन थमले US लेंगा की सीनियर ऑफिशियल सिंगना थौदोग अदुगी मतंगदा अथुबदा मरी लेनबा मियोय सिंग फानबा तक्सिनख्रे मसिका लोइनाना वाशिंगटन DC दा लेरिबा एम्बासी सिंगी अहेनबा चेक्सिल थौरांग लखोटख्रे थौदोग असिना मालेम की थाकता लेरिबा डिप्लोमेटिक मरी सिंगदा करी मवंगी चैथेंग पिरकनी हाइबदु येंगनरे मालेम की ओइना ममिंग लेरबा टेक्नोलॉजी की कंपनी गूगल की चाही खुदिंगी पांगथोकपा ख्वाइदगी चावबा थौरम गूगल I/O लिसिंगनिगे कुनमंगा पांगथोखरे मसी चाही की ओइबा अचौबा डेवलपर सिंगी कॉन्फ्रेंस अमने मसीदा मखोइना गूगल ना मखोइगी अनौबा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अमसुंग तोंगान तोंगानबा टेक्नोलॉजी अपडेट सिंग लाउथोगे हंदकी थौरम मसीदा गूगल ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दा हेना मीडियम थमदना अनौबा प्रोडक्ट अमसुंग सर्विस कया अमा लाउथोखे लाउथोखिबा सिंग अदुगी मनुंगदा मरुओइबदी गूगल की ख्वाइदगी फना सेमगलबा AI मॉडल Gemini AI 2.5 Pro नि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बु अनौबा थाक अमदा पुखननबा गूगल ना 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रोजेक्ट अमसु उठखि मसिगा लोइनाना
Google Beam Koba Anova Technology Amasulak Toki, Masina Tongan Tongan Balon Gang Babi Singna, video call da Haktingana Handok Pituna, Makoi Masel Masagi Londa Wari Sanabangamali, Google Gi Anova Potok Singasina, Mipum Kuding Makipunsida Technology Namateng Pituna, Punsi Mahingbu, Hena Laitok Hanbegi Pandam Tamli. You're gonna have a lot of fun, and I think you're gonna love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Is the house? Eso suena maravilloso. Energy Healing Center Rongpurda computer gi matenga Anoba madi ariba anaba singbo computer gi matenga layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matenga makal makagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awatpa machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupi gi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi shonbgi laina prostate gland chawtokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chingba gi laina sina chingba layeng da yarakani loinana matam sangna hu chen hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chen ba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare silchar rongpur part 2 stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsimbiragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobiragna bakhanganjari Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna atomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba akchangi nungaitaba kaya laingana bagitamak ngasimak lengsim biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Cachar Assam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numidangi pung teret phoba layengjari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 na Makal Maka Anaba Kayagi Damak Maming Leraba Dr. Singna Layang Bagi Kudong Saba Pisari Dr. Yusuf F. Chaudhary MS Nakong Natonamati Kaunawgi Specialist Amasung Dr. Rehena Sultana MD Angangi Specialist Dr. Ani Asina Nomaizing Kudingi Numitung Bapung Tarani Tudigi Layangane Dr. C.H. Rakesh Singha MS Orthopedic Surgeon Sarugi Dr. Asina Laibak Popan Mit Kudingi Nungti Pungahum Dagi Layangani Dr. Setam Bisas MS Dr. Asina Nungsang Gallbladder da Nung Laiba Koirin Pomba Phimosis Paraphimosis na Chingbagi Layang Nanabagi Damak Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi Mapan Pauba Aduka Nungtil Pung Ani Makai Dagi na Numitang Pung Mapan Pauba Layangani Dr. Bikram Bhuya Dentist PDS Jagi Dr. Asina Numit Kudingi Nungtil Gi Matamda Layangani Dr. Benjir Ahmad Loskorna Numit Kudingi Numidang Wairam Pung Taruk Dagi na Mapan Pauba Aduga Dr. Puspita Singhana Numit Kudingi Ayuki Pung Nipan Dagi na Mapan Pauba Aduga Nungtil Gi Pung Ani Makai Dagi Taruk Pauba Layangani Dr. Tribeni Haflongbar Clinical Physiotherapy Dr. Asina Sagolsen Irayamasung Thangza Kudingi Nungtil Gi Pung Ani Dagi Layangani Akupa Marol Amadi Booking Gi Damak Wellcare Medicals Lakhipur Ward number 8 ki mobile number 8134835398 number asida pau phawna bina bahai Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pau asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Kokomina Kaukiba General Strike na Jiribam dasu Masigi Mami Chawna Takre
Mitay mayek na mahi tambagi matangda khanakre, academic resource group semkre. Bharat ki sagnai rabi aibi Banu Mustak International Booker Prize pangkre. Malem ki thakta Bharat na terrorism ki mayokta campaign hogdokre. Washington DC da Israel ki embassy ki staff ani kaptan hatkre amasung Google I/O lisingani ka kunmanga da Google ki anoba AI amasung technology sing lauthokre. Lakhipuronline YouTube channel gi pau sanduk chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare.